Ovo je sad malo. Ajmo, gazi! Oj, plita, kako me sad sada. Ovo nisu znali 100%. Nisam pa, evo pitam me što god hoćeš. Ne, znao je, ovo je znao. To nema ni ja znao. Oni sad treba. Jeste povali Manos? Ne. Pa imate vi sve to. Nije mi popali 4. Rekao sam, taj je igrao, ja! Jeste povali Bubić? Da, to su svi. Bubi, tragi. Onda X. Šta onda? Ne znamo, brate, šta? Mi smo dobro, mi smo počeli govoriti. Nije, A još je rekao Most, ja sam potom rekao, a? Vidiš da se vidi koliko. Je, koliko tamo je. Da. Bravo, Livi! Kako sam glup, Koji igrač ima najviše nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a da je zabio gol u finalu Hrvatske nogometne kupa? Koji igrač? Finale nogometne kupe ili? U finalu Hrvatskog nogometne kupa. Reprezentativac sa najviše nastupa u finalu. Nemoj ti tamo Neću. Nisam majke koji je. Majke moje. Ne. Ajde, Vajde. Ako nisi tamo šapaš i ode. Dobro je ti tamo. Nema domađavanja. Izgovori. Reci Ivan. Modrić, Ovi su rekli Modrić, ovi su rekli Modrić, ovi su rekli Ović. Točan odgovor je tehnički direktor HNS-a Stipe Pletkovska. Dobro, mi smo pobliži. Ne, ja smijem da sam ja. On ima više, dragi vas. Olić ima nastup manje ili više, kako nismo bliži? Ja mislim ja. Ovo je 2. A ništa iduće. Znači Hrvatska, kao što dobro znate, ima 3 medalje sa svjetskih prvenstava. Svoj put prema svjetskim prvenstvima je započela prvom kvalifikacijskom utakmicom za svjetska prvenstva. Protiv koga i gdje? Daj ti Google. Nisam ću ja nešto bez veze pa ti reci. I šta treba, samo treba reći Evo kako. gostima. Ja, dragi, da budeš 6 kroz sagu. Pa skupio si sličice. Zapisat ću. Ajde. Oni su dali odgovor. No, ostavi, šta ćemo? A šta ćemo, dragi? Da, ako fali oni jedno briš. Da, pusti ga, dragi, ja ne mogu šta mogu sjetiti, ja ne mogu sigurno ne znam. Nisu Nastavi gradili. prvo, šta bolje ne mijenja. Nisu gradili. Mi smo napisali, ali sad prezamislio ovo, gospodin. Što da razmišljam. A ja sam tad imao 2 godine, tako da mi nije baš najjasnije. Neću samo, ja mi da ovo bilo par godina poslije. Evo ti, ja. Jesam. Oni su rekli Slovenija, Zagreb. Nije. A ovi Kijev. Ko? Bosna i Hercegovina u Bolonji. Na svjetsko prvenstvo 2002. godine Francuzi su došli ko europski i svjetski prvaci. U grupi nisu zabili ni gol. A fora je da su imali te godine u svojoj momčadi 3 najbolja strijelca u ligama petice u svojoj ekipi. Nisu zabili ni jedan gol. Ko su ta 3 najbolja strijelca te sezone u ligama petice? Izgubili su od Senegala. Na moje priče, brate, nije. Znate jedno. Bio je Bate najbolji hrvatski. Vidio sam prezno. Misli, ajde. Jesmo? Oni kažu Dobro? Henri, Deschamps i Trezeguet. Dobro? Trezeguet, Risi, se. Bravo. Sad tri. Što svi? Trezeguet i Sise. Je, bravo. Kibri si se. Kibri Oksertus. Bravo, finalisti čestite. Bravo. Ja sam rekao prvo rekao Šili. Znači sutra finale. Ovo, da nešto.